U reketu sa teškim centrom podcast. Mi smo zemlja čiji je predsjednik pokušao ilegalno da uđe na stranački skup Donalda Trumpa i nije uspeo. Kakvo okretanje Americi? To je ovo što je Interpol odbio da stavi međunarodne poternice za ovih 6 studenata, jer se po njima smatra da je to politički progon. I da je to jedan presedan, mislim da će uslediti još takvih. Je li ratifikovan francusko-nemački plan, Ohridski sporazum i recimo prvi briselski sporazum? Nije. Da li se primenjuje? Primenjuje se. Zašto se primenjuje? Zato što Evropska unija je faktički prema onoj rezoluciji iz 2011. dobila mandat ne da primenjuje i da arbitrira, nego mandat da, citiram, olakša dijalog između Beograda i Prištine. Ohridski sporazum je bio sporazum oko toga da se ti uslovi vezani za Kosovo budu deo pregovora. Ne znamo mi šta je Ohridski sporazum. Pisalo je, bilo je. I da stvar bude paradoksalna. Ovo je simulacija dobrih odnosa sa Amerikom. Pa čak i simulacija loših odnosa sa Rusijom. Jer kad god se nešto kaže, kad dođe ukrajinski šef parlamenta, kad Vučićeva supruga defiluje sa suprugom Zelenskog, kad su to odnosi koji kao odnosi dva direktora preduzeća kupoprodaja oružja, sutradan se ide kod ruskog ambasadora na referisanje šta je bilo. To je vodvilj, to nije država. Taj neki dupli pas između određenih pripadnika opozicije i vlasti, a uz učešće stranih krugova i određenih pripadnika civilnog društva. I to su svi oni, iste uloge ti ljudi imaju u osporavanju studentske liste. Ako političari ne počnu da govore na sličan način, šta ćemo imati? Bićemo zadovoljni kao što se opozicija zadovolji, prešli smo cenzus. Super! Imaćemo 7.000 evra mesečno po poslaniku, naša lista dobija, jel tako, po 10 poslanika 70.000, plus prinadležnosti za narodne poslanike. Tako je. Pa to građane ne zanima. Ne izlaze građani na izbore zbog toga. I krije se od građana. I imamo jedan proces koji se možda i ne vidi dobro. Imate preko 200 ljudi iz rukovodstva SNS-a koji su smenjeni u prethodnih mesec i po dana zbog toga što nisu doveli dovoljan broj ljudi na proteste, pa je bilo i tuča u nekim prigranskim opštinama u Beogradu među ljudima iz SNS-a. To se krije, toga nećete imati nigde. Slobodno pričam. To se krije, biće toga još za nekoliko dana i u vestima. Dakle, proces koji traje i u celoj Srbiji, na neki način raspad tog partijskog sistema. Da ne pričamo o ovome što se radi u podzemlju. Dobrodošli na Albatros News platformu. Ovo je 57. epizoda na ovoj platformi, 13. epizoda podcasta U reketu sa teškim centrom. Ja sam Nenad Zorić. U ovom podcastu jednom mesečno analiziramo najvažnije događaje iz zemlje i iz sveta, ali uglavnom iz zemlje. Ovoga meseca, neću mnogo nabrajati, ali imali smo jednu nizu najave ostavki predsjednika države i najave parlamentarnih i predsjedničkih izbora. U međuvremenu, između ove dve emisije, imali smo i studentski protest veliki u Kraljevu. Srbija i Sjedinjene Američke Države su održale prvi strateški dijalog, pa ćemo i o tome malo da razgovaramo. Evropski parlament je osvojio veoma kritičan izveštaj o stanju demokratije ovdje u Srbiji. Imamo povratak ljudi u REM, odnosno ovih ljudi, ja bih rekao, kojima je parlament rekao se vrate, pa pretpostavljamo, vidjet ćemo goste, da li treba da im kaže parlament i kako se zovu. Jer ako parlament kaže kako se neko zove, pa možda ja ne budem Nenad Zorić. Energetska sigurnost Srbije posle ovih sporazuma sa Amerikom i na kraju, ali nećemo mnogo time zbavimo, ali velika je isto stvar, bila je afrička kuga svinja, izazvala je uništavanje najmanje 11.000 životinja. Ovo i nekim temama koje gosti mogu da predlože. Danas razgovaramo sa mojim kolegom, novinarem Milivojem Mihajlovićem. Miki, hvala ti što si u ovom podcastu. Hvala na pozivu. Cvjetinom Milivojevićem, koji je 13. epizodu sa nama. Cvjetine, hvala ti puno. Hvala. I advokat Vladimir Todorović, prvi put u ovom podcastu, nam se ne i posljednji. Hvala vam, gospodine Todoroviću, što je ovdje. Dobar dan.
Evo da počnemo od Mikija. Miki, u međuvremenu se, osim ovih događaja, desila se i dve smrti nekih ljudi koje smatramo zaslužnim za ovo društvo ovde. To su Dragan Papić i Olivera Katarina. Možda nam kažeš kratko malo o njima da pomenemo u ovoj emisiji. Važno je, ti su ljudi ostavili trag u ovom društvu. Pa Dragan Papić pripada onoj ekipi ljudi koji na neki način grade imidž mnogim važnim stvarima, grupama, događajima u Srbiji, u Jugoslaviji tada kada je to počinjao. On je taj novi talas, on je čovjek koga pamtimo svi sa fotoaparatom iz Doma omladine. Zaslužan čovjek, nekako je prošetao, da tako kažem, kroz tu kulturnu scenu Srbije prilično neprimetno, lično, ali je napravio dobre produkte. I dečaci i idoli su na neki način njegovi produkti. Bio je majstor fotografije, odličan fotograf. Dakle, važan čovjek, ali je bio tih čovjek onako kako verovatno bi pravi ti ljudi koji imaju ozbiljan uticaj na umetnost i generalno na život trebalo da prolaze. Što se Olivere Katarine tiče, to je prva, čini mi se, mega zvezda sa ovih područja iz Beograda. Ljudi koji je pamte iz mladosti kažu da je bila prelepa žena, obeležila je tu scenu. Ja se sećam recimo nekog šoua na televiziji Beograd koji je režirao Aleksandar Mandić. Mislim da je to bilo Ale mi je večeras po volji. To smo prvi put videli na ekranima. Ja sam bio klinac tada, ali sam kasnije se družio i radio sa Aleksandrom Mandićem. To je u stvari bio prvi zapadni šou za srpsku narodnu muziku. I to je neka novina i krenulo je nešto novo posle toga. Ona je zaista bila mega zvezda. Puno ti hvala, Miki, malo pre sam pomenuo, pa sam malo i čudno gledao ovo da parlament nekim ljudima treba da kaže možda i kako se zove, ali nećemo od tebe, prvo ćemo advokata da pitamo. Gospodin Todoriću, vi ste vidjeli da se ova 4 uslovno nezavisna kandidata vraćaju u REM. Ako sam ja dobro razumeo, malo se to ograđujem, a verovatno ste vi to više pratili, ako neko na pisarnici Skupštine podnese ostavku, to se onda ne može tumačiti kao da je to politička izjava i onda parlament im nešto govori. Zbog toga sam upotrebio onaj izraz malo pre kad sam rekao u uvodu, da im onda može parlament da Rodoljubu Šabiću, pominjem njega jer je najzvučnije ime od to 4, da mu kaže da se on ne zove Rodoljub Šabić. Jer ja grešim u nečemu ili tu ipak ima nekog osnova da oni su te ostavke povukli? Pa u pitanju je sad bila orkestrirana jedna sinhronizovana akcija u kojoj je učestvovalo neki pripadnici proevropskog civilnog društva, određenih stranaka iz opozicije, parlamentarne opozicije, medijskih krugova naklonjenih takođe opoziciji, da se nekako proguta ova pilula besmisla kroz navodno brisanje ostavke ljudi koji su izabrani, ta 4 člana saveta REM-a. I ono što je započelo tu farsu je u stvari opozicija. Ja sam ispratio da je to bilo, da je bilo na odboru za medije, a kasnije na administrativnom odboru. Ja mislim da je iz Narodnog pokreta Srbije Ivana Rokvić, što je pre bilo u Levijatanu, ali možda je to radila iz neke oportuniteta, ne iz ubeđenja, ne mora da znači da je pripadala idejno Levijatanu, i ona je dala predlog odboru, što je većina usvojila, da se ostavke ne smatraju, ne uzimaju u obzir ukoliko članovi saveta nisu stupili na funkciju. Pošto oni nisu uzeli funkciju, oni onda kao nisu mogli da podnesu ostavke. Što naravno ne znači da oni sad nemaju priliku da sad kad su stupili zvanično na funkciju, sad mogu da bez problema da podnesu ostavku, ali sad to neće da urade. To je bilo takođe ispraćeno jednim dosta agresivnim ovako nastupom i javnim zagovaranjem tih nekih, kako da ih nazovem, ne znam, ljudi koji žele da se predstave da su veći Evropljani od samih Evropljana, pa ne znam, neki iz Evropskog pokreta, onda Bojana Selaković, ne znam, neki konvent, šta je za Evropsku uniju, da je to, da onda kao ako nemamo saveta REM, ne može ništa da funkcioniše, kažem, pa nema većinu, bit će 4-4, nema 9. Da li je bitno da to postoji? Zašto je to bitno da postoji? Sad postoji 2 objašnjenja. Jedno je da je to bitno nekom iz opozicije koji je napravio nekakav deal
sa vlašću da on ima nešto u REM-u, ili je to bitno Evropskoj komisiji da ima neki smokvin list ili razlog da kaže da je Srbija nešto napredovala, pa da se može odbraniti, ne znam, otvaranje nekog tamo klastera broj 3 ili šta već, neke gluposti, besmisleno. Ali ovde sam video taj neki, ono što je meni tu najpečatljivije, taj neki dupli pas između određenih pripadnika opozicije i vlasti, a uz učešće stranih krugova i određenih pripadnika civilnog društva. I to su svi oni, iste uloge ti ljudi imaju u osporavanju studentske liste, u zagovaranju dijaloga ili zajedničke liste ove opozicije parlamentarne sa studentima i tako dalje. I tako ja razumem sve to što se tu dešava. A pravno je besmisleno. Pravno je besmisleno, suštinski ostavka je čin da ne želim da učestvujem niti kao kandidat, niti kao neko ko je izabran na funkciji. Tako da su oni ili su povukli svoje kandidature pre nego su stupili na funkciju, a ako su stupili na funkciju dali su ostavke. Ispada da imaju radnu obavezu ljudi. Oni sad dali su ostavke, ali to se ne važi i oni sad moraju da rade. Da li oni stvarno misle da smo mi retardirane osobe, mislim, izvinjavam se, kako da kažem, ubređuju inteligenciju svih nas, eto. I razočaran sam Rodoljubom Šabićem, mislim, smatrao sam da od njega ne možemo očekivati učešće u takvom jednoj svinjariji, mislim. Zavisi koga je zvao. Pa kak ima veze da ga je zvao Gospod Bog, mislim, nema veze. Cetine, evo, pitanje za tebe, sam ja pretjerao u ovoj oceni da mi ova situacija liči na to da parlament nekome govori kako se on zove? Ovo što je rekao gospodin Todorić, manje više to je ono što bih i ja rekao, s tim što imam jedan ozbiljan dodatak u tome. Kritičari tog povratka 4 oni koji su podnijeli ostavke u REM koji prethodno nije bio ni konstituisan u punom kapacitetu, nije važno, su iz 2 stranke, parlamentarne stranke opozicije, oni najradikalniji kritičari, upravo te 2 stranke opozicije koje su predvodnici ovoga što se u Skupštini Srbije dešava faktički od trenutka kad su studenti pozvali na vanredne parlamentarne izbore, a to je faktički jedna akcija u kojoj, nažalost, kompletna proevropska opozicija i veći deo ove takozvane, kako se to kaže, nacionalne opozicije igra ulogu smokvinog lista. Vi znate da ja prošle godine njih izovem smokvin list opozicija sa vrlo jednostavnim obrazloženjem. Dakle, oni su paravan, dakle, oni kriju Vučićevu sramotu pre svega pred Briselom, jer je to najbitnija poruka zapravo. I sad, pazite sad, u ovom trenutku ti iz te 2 stranke parlamentarne opozicije zapravo kritikuju Šabića, Dubravku Valić, Nedeljković, Malešević i ko je 4, ne znam, ta imena, ima 2 prezimena, ta 4 osoba. Inače, kad pričamo o tome, evo, najmanje nas 3 smo ljudi iz medija, bili ili smo još uvijek u medijima. Molim vas, ko od njih je bio ozbiljan novinar, na primjer? Ko je bio ozbiljan medijski poslanik? Reći će gospođa, ne znam, Valić. Ne znam ko je to. Ali ja sam čuo da je ona zapravo postala aktivna kada je otišla u penziju. Zapravo po tome osnivač je nekakve novosadske škole. Šta je ona u novinarstvu radila, zaista ne znam. Mada imam dovoljno godina. Pretpostavljam i gospodin Mihajlović da misli... A čiji je predlog? Da, hoću da kažem, da, kakvi su to oni medijski eksperti koji treba da zastupaju interese takozvanih nezavisnih, slobodnih medija i tako da. Čiji predlog? Pa predlog ovog dela nevladinog sektora koji je izrazito proevropski, dakle, ovi što ja zovem evropski ekstremisti. Pa li neko potpisuje imenom i prezimenom, da li, ako kažete Novog Sada? Ali ja neću ulazim u to. Dakle, prvo, za mene veća odgovornost za ovo što se dešava, a dešava se da Aleksandar Vučić se igra sa svima nama, vi ste malo pre pomenuli, ponovno najavljuje izbore i tako dalje. Znate, svojevremeno je naš pokojni prijatelj Slaviša Lekić brojao dane od kako je Tomislav Nikolić obećao će se iseliti iz bulevara Zorana Đinđića. Ja sam, kao što znate, brojao koliko je puta Aleksandar Vučić slagao javnost kad je obećao će ispuniti onu tačku ustava koja mu onemogućava da bude i predsjednik stranke i predsjednik države. Ja sam izbrojao 26 puta. Sad, nažalost, niko ne broji koliko je puta Aleksandar Vučić rekao pa slagao kad će biti izbori. A u posljednjih godinu dana, evo, najmanje 10 puta je licitirao datumima i tako dalje. Dakle, u toj situaciji sada ja tražim jedan drugi odgovor na pitanje. Za mene je mnogo važnije odgovor na pitanje zašto stranke opozicije izabrane 1 milion glasova građana Srbije na izborima
u decembru 2023. Ne slušaju glas tih građana od 5. maja prošle godine i svojim delom ne pomognu da se ubrza raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Tvrdim da je cela opozicija, ima ih 85 izabranih glasovima ljudi koji su glasali za opoziciju, da je izašla iz parlamenta, mi danas bismo imali izbore već uveliko, je li tako? Imali bismo potpuno delegitimisan i delegalizovan parlament, jer parlament je, ne zaboravite, podržani udarom od 24. decembra. 24. nisam to ja prvi rekao, nego Dragan Đilas, s tim što sam ja ostao na tome, a on je odustao od te teze. Govorim o onom danu kada je izglasao najvažniji zakon koji jedna skupština donosi, a to je budžet. Mogu se nešto dodam, ako dozvoliš. Ajde da pokušam da ublažim kritiku na račun opoziciji. To nisu ljudi koji imaju svoju volju, ali ne mislim da slušaju Vučića. Oni su pred svega, ako ih pozove neki ambasador, naravno uticaja, i ako im saopšte da je to bitno zbog nečega, a njima je to bitno da bi ostao Vučić na vlasti, jer mislim da se razumemo zašto bi oni doveli nekoga ko neće da ih sluša. Oni će dovesti nekoga ili će održavati na vlasti ko će samo da izvršava ono što je potrebno. Ne mislim ja da su oni nama neprijatelji, ali nama je potrebno neko ko zna da kaže ne uvek, nego nekada da povuče neku granicu. I u tome ja smatram da oni to rade jer njima je obećano da će se naći način da oni prežive politički ovo što će predstoji, da će se naći način da se pomeri studenti i opozicija i to je ono što pokušava se odlaganjem izbora da se desi. Da se nađe zajednički sud koji će da spoji ovu opoziciju, kakva je nikakva, sa studentskom listom da bi se iznutra ona bušila i sabotirala. Miki, evo, ti si temperamentom najmirniji od nas ovde četvorice, iako si karatista i sportista. Kako tebi deluje ova priča oko REM-a, pa da pređemo na ove druge teme? Sam pretjerao malo pre, pošto mi je nekako čudno pogledao kad sam rekao malo pre... Pa ne znam, ja ne volim taj govor u simbolima. Ono što je ovog trenutka jasno to je da će REM biti paralisan. 4-4 je glasanje, može se dogoditi kod nekog na nekoj sednici da neko ne bude prisutan, može se od ljudi od ove četvorke koje se vratila u REM, svašta tu može da se događa, ali sam gotovo siguran da ne mogu da donesu ni jednu odluku koja bi nešto poboljšala u medijskoj, u tom javnom prostoru u Srbiji. To se vidi već na prvi pogled. I to je samo jedan delić te igranke, ne znam ko je ovde rekao da je to igra koju Vučić vrlo vešto igra sa Srbijom, ne samo sa REM-om ili sa opozicijom. Svi učestvuju na javnoj sceni u toj igri, svako na svoj način. Ono što je čudno da imate opoziciju koja 14 godina nema nikakvog efekta na vlast, ne pomera ništa, limit je taj nastup u Skupštini opozicionih lidera, strahuju od približavanja studentima, ono što možda se vidi u tim anketama koje se rade, koje su anonimne, koje su, ne znam, ali se non stop rade ankete, jedino su studenti postojani, imaju preko 40% poverenja građana, šta god da se dešava, da li je to realna ili nerealna snaga, to može se ispita na 100 načina, ali ako studenti pozovu ljude da dođu na skup i dovedu 500.000 ljudi i ne kažu da će da preduzmu neku akciju, to je snaga. S druge strane imate vlast koja dovlači hiljadama autobusa ljude svuda, to je groteskno na šta to liči, dakle, i imamo opoziciju koja vegetira i kad razgovarate sa ljudima iz opozicije, oni su protiv studenta. Oni kažu šta oni hoće, oni ne znaju da vode politiku, nisu školovani političari, ne umeju to da rade. I ja imam utisak da bi oni hteli da se studenti izbore na ulicama, da trpe batine, hapšenja, sudske procese, pritiske, ponižavanja i da dovedu opoziciju na vlast, da ovi vladaju. To je u stvari, po mom mišljenju, nekakva politička slika i dijagnoza bolje nego slika u Srbiji. REM je tu sporedna stvar. Vučić odlično zna da ovaj njegov pad rejtinga možda bude vrtoglavi pad ukoliko dođe nekakvi promjena oko izbora upravnog odbora RTS-a, oko izbora, oko nekakvog skretanja ili vraćanja uređivačke politike u nekakvu normalu. Neće on to da dozvoli.
Evo, pitam se sve, ali počnem ti, Miki. Sva trojica ste ovde, a pogotovo Cvjetin i gospodin Todorić, malo pre govorili o toj, uslovno rečeno, braku iz računa Vučića i Evropske unije. Ajde, opet govorim o simbolima, možda se ne sviđa. Ali zašto Evropa ovde igra toliko na Vučića po tebi, to s jedne strane, i s druge strane, kakav bi tvoj odgovor bio onima koji će gledati ovaj podcast? Mi ovo snimamo petak 24. jula, a pustit ćemo u ponedjeljak ovu epizodu. Treba nam za montažu, ali idemo sve integralno. Onima koji gledaju ovo i koji kažu, vidi, skupila se ova četvorica ovde i oni su protiv Evropske unije. Ja mislim da smo mi svi za Evropsku uniju ovde, ali zašto je u javnom prostoru postalo toliko, malo mi duže pitanje, toliko da se kritika ne prihvata. Ja znam da je Toma Nikolić svojevremeno imao da mu je telefon zvonio ruska himna, što je skandalozno. U tom trenutku on je bio neki funkcioner, da li je čak bio izabran nešto kratko za predsjednika Skupštine, pa mu je zvonila ruska himna. Skandalozno je. I to su svi osudili. A ovde postoji jedan deo ljudi koji su, ajde uslovno rečeno, na istoj strani gde i mi za Evropsku uniju, ali oni su onako ziloti Evropske unije. Dakle, ne smeš reći da, ne znam, neko ima lošu frizuru, pogotovo tih muškaraca čak u Evropskoj uniji činovnika. Zašto se to dešava? Pa, Srbija je u jednom periodu bila poprilično eurofanatična zemlja, kad se govori o tom javnom prostoru, o mainstream medijima, Evropska unija, ništa drugo. Primetan je taj pad poverenja u Evropsku uniju. Imate ljude koji će reći šta dobijamo mi u Evropskoj uniji. Imate Bugarsku, imate Rumuniju, jesu malo sređeniji od nas, ali to je isto kao isti je ovaj prostor. Crna Gora će pre nas da uđe u Evropsku uniju, to je sad pitanje nekog kaprica i nekog inata. Zašto Evropska unija podržava Vučića? Jednostavno, Evropska unija ima cilj kada je Srbija u pitanju da Srbija prizna Kosovo, da Vučić preda sve kompetencije Srbije ili sve uticaje koje Srbija, ne znam više ni kako se to zove, koje Srbija ima na Kosovu. To je prvi i osnovni razlog da je Vučić dobar sagovornik koji ume da igra tu igru, predaje Kosova, da je predstavlja kao patriotizam i to je vrhunska obmana. Druga stvar, Evropska unija je jedan konglomerat, da tako kažem, država koji podržava stabilokratiju. Neće niko sa zapada nigde da se umeša ukoliko nema krvi. Ovo je stabilokratija za njih, a u stvari je kleptokratija. I treća stvar koju ne treba da zaboravimo, većina tih ljudi koji komuniciraju sa Srbijom i sa zemljama u regionu su mnogo puta do sada optuživani za korupciju, pogledajte samo te posrednike koji su se prošetili ovim regionom, da su postali bogataši, neki su završili čak i u Epsteinovim onim fajlovima. Dakle, to su te tri stvari zbog kojih na neki način se toleriše ovakav režim. Niko se ne buni, nema tu krvi, ok, mi ćemo malo upozorenje neko da damo, poštujte pravila, pa pogledajte kakve su ta saopštenja iz Evropske unije. Uvek je to nekakva simetrija krivice jednog i drugog. Nije to ne bore se oni da mi budemo tamo. Niti se mi borimo da budemo tamo. Kad kažem mi, mislim na vlast u Srbiji. Ulazak u Evropsku uniju bi rešio mnoge probleme ovde. To jeste sada fatamorgana što se mene tiče ako gledamo iz ove perspektive. Ako sklonite rampe, ako nema granica, ako uvedete jedan na neki način jedinstveni pravni sistem, vi ste proterali dobar deo kriminala odavde. A mi smo područje gde caruju kriminalne grupe, gde vam batinaša iz Novog Sada hapse u Liberiji sa, kako tvrde mediji, sa diplomatskim pasošem. I 4 tone kokaina. U istom danu imate u Italiji zaplenu ogromne količine kokaina na onim paketima zalepljena srpska zastava. Ljudi, to ne treba nam sad da nam neko priča, to neko sad podmeće ovima ovde. Znamo svi gde su karteli, Crna Gora, jedan klan, drugi klan, preliveno sve. To je haos, to je potpuna kriminalizacija jedne države i društva. Dakle, veliki balast mi nosimo da bi sad neko rekao da bi nas tamo zagrlio, drugo mi smo prezaduženi. Mi imamo strahovit kineski uticaj, govorimo stalno o ruskom uticaju. I imamo vlast koja je zaratila sa Rusijom, koja izvozi oružje u Izrael i u Ukrajinu, koja je na neki način non grata za što se tiče Amerike, pa sad pokušava nekim svemirskim programima da se spaja sa Amerikom i da simulira to.
Dakle, nismo mi baš u dobroj poziciji. Pre svega vlast nije u dobroj poziciji, zato i nema izbora. Evo, gospodine Todoriću, nastavak, kažete, Pa, ja ne očekujem da mi neko iz Brisela da sertifikat da sam ja čovjek iz Evrope. Mislim, ja sam Evropljanin i svako ko je odavde geografski i kulturno pripada. Mislim, dobro je sad što postoje toliki Rusi ovde kod nas. Mislim da su mnogi ljudi shvatili koliko smo mi nekako kulturni i po mentalitetu različiti od njih. Oni su dosta ovako hladni, šturi. Mi smo najsličniji nekim mediteranskom tipu Evropina i mi mentalitetom i kulturom mi pripadamo Evropi. Ali kao što smo 100 puta čuli da nisi patriota, nisi Srbin ako kritikuješ vlast, sad ispada da nisi Evropin ako kritikuješ Brisel. Znači to je ista ludost i glupost i podmetačina. Mislim, vrlo je prosto kako smo mi došli u ovu situaciju. Mi smo bili u sukobu sa Evropom, celim svetom, najveći problem je bio Kosovo. Tadić je predstavio sebe kao jedinog prihvatljivu alternativu koja je pristojna u Srbiji da razgovara i on je smatrao da nikada se ne može desiti ovako nešto, da će radikali preobučeni da dođu na vlast. Nažalost, to se desilo sa Angelom Merkel i kako se to već, da ne prepričavamo što je bilo 2011. i 2012. godine i ovde na vlast je neko ko odgovara nekim interesima, nekim moćnika. Usput on servisira i personalno mnoge uticajne ljude. Ja pretpostavljam da tu ima dosta korupcije, koje je to na milion načina to je funkcionisalo, da ne govorim bez dokaza, ali to je nešto što ti ljudi je otkriveno da rade i u svojim zemljama, od Franka Fratinija, pokojnog i tako sve dalje, i ne bi me čudilo da se otkrije da je neka tamo šurnjaja Marte Kos ima neku firmu koja radi za Expo za nekoliko godina kad budemo otvarali i te dosije. Tako da se njima ne isplati previše da se bore i da uvode pravu demokratiju ovde, koja bi podrazumevala da dođe na vlast neko ko je nezavisan i ko će možda biti neko ko će reći sutra nečemu ne, a nešto prihvatiti. I to je nešto što spaja ne samo Vučića i njih, nego i veliki deo opozicije koja je prisutna u parlamentu. 5. marta su studenti uputili apel parlamentarnoj opoziciji da se založe za raspravu oko ukidanja Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici. I onda je bilo objašnjenje Pavla Grbovića da to nije formalno dobro napisan predlog i da on neće da podrži nepismen predlog oko toga. Znači, to je bilo objašnjenje. Niko drugi se nije ni trudio da, možda ste vi zaboravili, znači to je potpuno kao da je izbrisano, ali većina ljudi se ne seća. Znači, sve protiče u tišini i ako neko iz opozicije previše talambasa, da se tako izrazimo, oko Kosovu, on preživi isto što je, recimo, Narodna stranka preživela. Rasparčana, uz pomoć medija, onaj koji izlazi iz stranke teatralno dobije naslovnice u novinama, dobije velike tekstove na portalima, predlažu se kandidati za predsjednika iz susedne stranke koja je protiv i to se rasparča. Nema budućnosti za takve stranke. Oni ne mogu da predstavljaju nekakvu relevantnu snagu na srpskoj političkoj sceni, jer ako nisi prisutan na Vučićevim režimskim medijima, a nisi prisutan ni na ovim 2-3 koje takođe verovatno neko uticajan iz opozicije ima neku uređivačku odnos na njih, tebe nema, ne postoje. Znači, ili si Vučićev mediji, ili si ovde, ili si u zatvoru, ili si, dobro, imaš podcaste neke otprilike, da. Mi rastemo, evo, i ja i kolega Mihajlović smo postali privatnici, tako da pogledajte, ja nisam čovjek koji ne voli konkurenciju, pogledajte podcast Dopisnik i pogledajte naš portal kolege Mihajlovića, tako da ako ste u prilici, vredi pogledajte to. Cjetine, ajmo da pređemo na istraživanje Cesidova, najnovija. Ti si čovjek koji je... Ne Cesidova. Izvinjam se, Crtina.
pa CC, slično je to. To je najnovije istraživanje nekog po kome studenti imaju 44,9, ako se ne varam, a prvi sledeći je Vučić koji ima 35, nešto, a onda ovi iz opozicije, jedino Miki je kao ovo mleko Kravica 2,8%, ovi ostali su manje nego i Kravica. Dakle, kako tebi ta istraživanja deluju? Ti si čovjek koji radi te kampanje, odnosno bar je radio sa dosta stranaka u posljednjih 20 godina. Dobro, to je sad neka vrsta rata istraživanjima. Prvo, to istraživanje ima metodološke falinke. Dakle, ne ulazim uopšte u to kakav je uzorak. Uzmimo da je uzorak meritoran, mada je to u današnje vrijeme vrlo teško obezbediti meritoran uzorak, čak i za fokus grupe, da realno plaćaš ispitaniku, a kamoli da ti sad neko čak, ili bilo da radiš metodom direktnom ili radiš putem telefona, da vi nađete 1200 reprezentativnih ispitanika, a da oni nisu, na primjer, svaki 10. od onih koje ste vi zamislili da budu. Ali to ostavimo po strani. Ima druga falinka je u činjenici da se tamo kao nude kao liste, odnosno imena političkih stranaka koji izlaze same, za neke pretpostavljamo da će izaći, za neke nećemo, za neke se zna da bi izašle zajedno i tako dalje. Zatim nudi se SPS kao posebna činjenica, kao da će SPS izaći sam i tako dalje. Tako da sve to možemo uzeti u rezervu. Ono što je činjenica jeste, i tu se mogu složiti sa ovim što govori gospodin Mihajlović, sva istraživanja koje smo mi radili manje više i koja smo gledali počeli od onog istraživanja prošle godine, to je bio ovaj Sprint Insight, pa ne znam, preko ovog Faktora Plus, pošto on od ovih drugih agencija koje su bliže vlasti jedini izlazi sa nekim ciframa konkretnim i tako da mi možemo napraviti najmanji zajednički sadržilac koji otprilike se svodi na sljedeću rečenicu. Dakle, maksimum do koga može doći ova lista, ali kažem maksimum, govorimo o Vučićevoj listi, kompletnoj listi sa sve SPS-om je 40%. A minimum do koga će doći studentska lista je 40%. Znači, ostaje nekih 20% koji su neuhvatljivi. Da li će to biti glasači nekakve proevropske koalicije ili ako se stvori i nekakva nacionalna grupa opozicionih stranaka kao druga lista i tako dalje, moguće je da pogotovo proevropska i preskoči, ali kao koalicija preskoči 3%, ali ovi rezultati su pokazali nešto drugo. Nijedna od stranaka opozicije ne može preći cenzus. Niti će preći. Čak i tako je pominjete 2,8%, imate taj korektiv plus minus 2, neki idu i do 3 i tako dalje, to znači da je ispod cenzusa. A drugo, tu se zanemaruje činjenica da će Vučić imati niz satelitskih listi, koje nije on jedini koji to ima, svi su imali za ovih 36 godina, na svakim izborima ste imali satelitske liste, koje su tu da zamagljuju, da zbunjuju birače i tako dalje, i tu odlazi nekoliko procenata glasova. Ono što je poruka ovoga, ja da sam recimo političar opozicije, shvatio bi kao poruku da imam 2 izbora, jedan je da budem pošten i da učinim ono što su već uradili Demokratska stranka, Kreni, Promeni i ovi koji su na ZLF, ja pretpostavljam da su još uvek pri tom stavu da neće izaći. Oni su bili to oročili na jul, ali ja pretpostavljam da ne bi izašli. To je jedna opcija koja je zdravija potpuno i ako želimo promenu vlasti, odnosno sistema, to je mnogo bolja opcija. Druga opcija je ovi kojima se baš ide na izbore, jer ne mogu bez izbora, jer znaju politiku, znaju za razliku od studenata i njihovih kandidata, jel tako? Njima bih toplo preporučio da nikako ne izlaze, ako ikako moguće izađu na jednoj jedinoj listi. Ako nije moguće, maksimalno 2 liste. Sve van toga je suludo. Dakle, to je nekakvo naručenje koje možete izvući iz svega ovoga. Da ulazim sada u detaljisanje, besmisleno je. Ja ne verujem ni jednom istraživanju do kraja, pa ni ovom istraživanju. Dakle, ja pretpostavljam da ovo istraživanje ima i tu neku dodatnu poruku, da neku vrstu ohrabrenja da pre svega studentskoj listi, što je u redu taj motivacioni faktor. Nisam ja siguran da su to baš stvarni rezultati u ovom trenutku. Na kraju kraja možda i jesu presek tog dana, ali od trenutka kad su oni radili to u junu do danas prošlo je mjesec dana. Svašta se moglo promeniti. Tako da istraživanje
znate, neki od nas smo se bavili politikom, neki nismo, ali smo se pratili politiku. Pravo istraživanje je ono istraživanje koje se ne publikuje, koje se ne objavljuje. I kad SNS, na primjer, publikuje ona istraživanja, delove istraživanja koje im radi strategic marketing ili kako se već zovu sad, ne znam ni sam više, onaj drugi deo mene zanima. Šta kažu stvarni rezultati, šta kažu odgovor na stvarna pitanja i tako dalje. A na osnovu ponašanja predsjednika Vučića, ja njega pamtim, znači od 93. godine kao mladog radikala, on je jedan od rijetkih zapravo u našim tadašnjim opozicijnim strankama koji je ozbiljno čitao istraživanja. I on je to nastavio da radi i danas. Dakle, na osnovu ovoga kako se on ponaša, kako beži od izbora, ja mogu izvesti samo jedan zaključak. Ta prava istraživanja koje se rade namenski za njega i njegovu političku stranku su takva da je dobio jasnu poruku da će izgubiti te izbore. Bilo da reč o predsjedničkim, bilo da reč o parlamentarnim izborima. Miki, dokad će po Cvjetinovim rečima Vučić da beži od izbora? Kad su po tebi izbori? I koji? Pa on će bežati dokle god bude mogao da beži. On odlično zna kakav mu je rating, da mu je rating dobar, on bi te izbore raspisao odavno. To je jasno kao dan. On nije amater u politici, on zna da sva sredstva možda koristi, sada ima državni budžet, ima državne resurse, policiju, podzemlje, sve što postoji u ovoj zemlji, a ima neku snagu, to je na neki način pod nekom njegovom kontrolom, taj se sistem raspada i to je jedan od faktora zašto on ne može da ide na izbore. On je morao u Kulu, u Bajinu Baštu ili već gde su bili u Lučane da vodi autobuse pune kriminalaca da bi osvojio, ne znam, 50 glasova više ili ne. Nema toliko ni kriminalaca, ni autobusa u Srbiji da može da ih odvede svuda i na svako mesto. Drugo, 14 godina ljudi po provinciji, odakle se ne objavljuju vesti. Vesti se objavljuju iz Beograda, Novog Sada, Niša, eventualno Kragujevca. Trpe strahovite pritiske. Imate odomaćen pristup da dođu kod direktora i da mu kažu imaš 50 radnika, ovih 20 će biti na tvom platnom spisku, ne moraju da dolaze, nema ništa. U malim sistemima, u velikim sistemima je to po 1000-2000 ljudi, to su navijači, to su batinaši. Imaš pred svake izbore dođu i kažu pred svaki miting vodiš toliko i toliko ljudi na miting, on kao pa neće ljudi da idu, ok, smenjen si. I onda postoji borba za poziciju. Tako i sa izborima. Sigurni glasovi, obezbedi to, pritisak, plus krađa, plus sistemi. Postoji neko pravilo da gubiš izbore ako u sledećem izbornom ciklusu nemaš novu foru, kako kažu ovi majstori koji to rade. To je taj bugarski voz, to je crno-beli film. To nije više... gledajte izbore u svetu, pa Trump je dobio izbore uz pomoć Cambridge Analytike, nije dobio izbore pošteno ili ne znam ko. Brexit je isto, ta ista firma radila, pa je direktor te firme uhapšen, ona je rasformirana. Ima tu i Beograđana koji su radili u toj firmi, pa dobro znamo kako se to radi. To sad radi drugačijim sredstvima. Istraživanja, kako kaže gospodin Milivojević, su samo maska. Niko neće da objavi pravo istraživanje. Onaj ko pobeđuje, ko ima dobre rezultate, on zbog toga neće da ga objavi. Onaj ko ima slabe rezultate, on ima još duplo više razloga da to ne objavi. Ne znam kada će da krene u izbore, probaće da bez izbora pređe sa Andrićevog venca u Nemanjinu ulicu, vidjet ćemo kako će to da uradi. Očigledno je to, jer čim on o tome priča, to je neka posebna kombinatorika. Onog momenta kad budu izbori, to će biti dan D za Srbiju, dan posle izbora. A jedino što je konstantno govorio o ovim izjavama gde često menja te, prvo će da ostavku na mesto predsjednika, pa onda prvo će biti parlamentarni izbori, pa onda, evo, posljednja je da će da budu raspisani parlamentarni izbori, pa on zbog velikih državnih obaveza će nekih 2 nedelje da bude još predsjednik, pa to da, ali jedino što je uvek govorio je sad, znamo da je govorio i da se neće kandidovati za predsjednika Srbije prvi put, pa se ipak kandidovao, je da on neće da bude premijer jer ga za to narod... Samo moram da se ispravim, dok niste došli kraj, to nije tačno. Dobro. On je na skupu 27. juna rekao da su ovo posljednje nedelje njegovog mandata, predsjedničkog mandata. Da. I to je prošlo tek tako.
Mi se sad bavimo time da li će biti prvo parlament. Čekajte, rekao si posljednje nedelje mogu biti 3-4, ne može biti posljednji mjesec. A on sad govori o tome da on razmišlja o ostavci u septembru ili oktobru. Imajte tu u vidu. Ne, a šta nije tačno od ovoga što sam ja rekao? Pa nije tačno, vaša teza, sada govorite o parlamentarnim izborima. Prosto Nije, sam navodim šta je govorio sve. Nemoguće, molim vas, čekajte, kako će se on, ne razumem, kako će se on kandidovati kao ime i prezime budući premijer Republike Srbije, je li tako, kandidat za premijera, ako je predsjednik Republike, predsjednik svih građana. On mora podneti ostavku. Ako sam Osim ako nije dogovorio s opozicijom da još jednom proguta mamac i da od 2014. po ko zna koji put prihvati da ide na izbore na kojima će se lista, zamislite, za parlamentarne izbore zvati Aleksandar Vučić, unsere Kunst durch Aleksandar Vučić ili možda Deutschland siegt an allen Fronten. To je po zakonu o sprečavanju korupcije nemoguće. Na kraju krajeva imate slučaj kako je prošao Želja. Samo je dao želju za takvo nešto predsjednik Hrvatske Zoran Milanović. Šta mu se desilo? On je rekao, ako bi SDP pobedio, iako je on izašao iz SDP-a, on bi poželeo da bude premijer, pa šta se desilo? Ustavni sud rekao, ma ne pominji to više. Završena priča. Dakle, ja mislim da ovdje mi vraćamo, zašto sam, izvinite što sam uzeo puno vremena. Samo, ja bih voleo, nisam pravnik, ali voleo da pravnici, pre svega, pravnici iz stranaka opozicije i ovi koji podržavaju studentski pokret, konačno kažu, dža ili bu, ako u zakonu o sprečavanju korupcije, u odeljak sukobu interesa piše da je predsjedniku Republike kao državnom funkcioneru zabranjeno da koristi sve ono što može namaknuti korist nekoj privatnoj ličnosti ili organizaciji, da li to važi i za izbore? Ja mislim da važi. Možda sam ja laik. Ja bih voleo da konačno vidim. I ja ću insistirati na tome, ja otvoreno dajem podršku studentskoj listi. Ja ću insistirati na tome, pošto me već zovu studentskim svedokom, da i studentska lista mora imati stav. Hoće li izaći na parlamentarne izbore ako se lista zove Aleksandar Vučić, ne znam kako mu se trenutno zove, Ujedinjena Srbija valjda. Do juče je bila ono Srbija siegt an allen Fronten. Dakle, vrlo važna stvar. A ako prethodno podnese ostavku, što mi očekujemo i što je on obećao 27. juna svojim biračima, na svom stranačkom mitingu i tako dalje, onda može da bude ime i prezime te liste. Ako izađu na te izbore... A zašto izaći? Znači, prvo da vidimo zašto će izaći. Ja mislim da ne treba da izađu. Ja slažem se gospodinom Todorićem. Šta ovi, ko im je autentično protumačio da treba da se vrate tamo? Šta im je protumačio? Šta radi njih 4? Ste čuli što je rekla Dubravka Valić? Ona je rekla da će za 10 dana napraviti nekakav dogovor. A dogovor ide ka tome, koliko moje informacije kažu, da se privremeno za predsjednika izabere neko s one druge strane. Od Vučićevih 4 kandidata u REM-u. A da potpredsjednika REM-a dobije ova takozvana grupa nezavisnih. I šta smo dobili? A izbori idu. A zašto kako oni brane svoj ulazak u REM? Time što žele da poprave predizborne uslove. Kako da poprave? Tako što će predsjednik REM-a biti neko iz Vučićeve strane. Dakle, sve su nonsensi odok predaleko. Ja mislim da je konačno red da jedna lista koja ima šansu da pobedi počinje da se postavlja ozbiljna pitanja i da se ponaša ozbiljno prema svemu ovome. Ne može se izlaziti po tim uslovima. Ako grešim, ja bih volio da me pravnici isprave. A ne sa argumentima tipa pa i Tadić je to radio. Da, i ja sam i pisao i tada da Tadić, kada je drugi put izabran za predsjednika recimo Republike, jel tako, nije više mogao da bude predsjednik stranke. Evo, tu je pravilno po novom ustavu. Izvinite. Pa, mislim, pravno gledano, on mora da podnese ostavku da bi učestvovao na bilo koji način, formalno ili neformalno, na parlamentarnim, ali mislim, hajde se vratimo malo, pošto su svi prošli kroz ove istraživanja. Da li je istraživanje CRTE tačno, kompletno ili ne, neću da ulazim u to, nisam stručan za to, ali ono što mogu da kažem, nakon održanih onih lokalnih izbora u 10 opština i nakon sada ovih istraživanja, ja mislim da je došlo do jednog trenda. Znači, taj trend je nezaustavljiv i da se većina, odnosno da se grupisanje odvija u jednom crno-belom narativu, jednom referendumskom
atmosferi, da će biti podela na dva tabora i da ljudi koji su opozicijno nastrojeni neće glasati za opozicijone partije, bez obzira koje su, nego da će svoje glasove dati studentima. I sada studenti bi trebalo, kažem, da shvate, neću to da zvuči patronizirajući na bilo koji način, da ovo je utakmica koju oni sada vode i koju oni, ako ne naprave neki autogol ili neku veliku grešku, ne mogu da izgube. Šta po ti podrazumijem? Znači, samo da paze na neke ubačene elemente ili na neke nesmotrene izjave, kao što je, ajde pomenemo, ova tužiteljka bivša Jasmina Paunović, samo uništila sebe. Da li je to uradila, iz kojih razloga, stvarno ne znam, ne verujem da je neka sabotaža, jednostavno da je to, ali to zaista, takve stvari mogu da naštete studentskoj listi. Međutim, kad sa takvom jednom, kako da kažem, odgovornošću i istorijskom prilikom, mislim da treba preći preko svih podvala i nezakonitosti koje će druga strana da pokuša da promeni tok. I da treba insistirati na izbornoj volji kada ona bude izražena. Ja sam siguran da je oko studenta jedino je moguće napraviti tu kritičnu masu što kontrolora, što ljudi oko kontrolora, kojih je, ja mislim, potrebno nekih 40.000, maltene, ako ne i više, u celoj Srbiji. Ja sam, učestvovao i kao član RIK-a i kao neko koji iz stranaka, znači, najveći problem opozicije je da napravi tu neku malu vojsku, bio svih ovih godina, kontrolora, koja će da brani rezultate i koja neće ni pod pritiskom tamo negde u selu kod Leskovca da podlegne, da potpiše falsifikovani zapisnik ili da dopusti neke krađe. I da u principu z njega se ne razmišlja, čovječe, ako ti ne možeš da formiraš 8.000 ili 16.000 ljudi da to radi, pa kako ćeš ti sutra da uopšte vodiš državu? I to je u stvari veliki jedan organizacioni ispit za neku buduću vlast, koja da bi funkcionisala sutra kako treba na vlasti, prvo to treba da dokaže funkcionisanjem kroz jednu strukturu i organizaciju kroz izbore, isprovođenje i odbranu izbornih rezultata. Mislim da, možda, ne slažem se, po bilo kojim uslovima treba izaći na ove izbore. Znači, nećemo imati fair izbore. Šta će sve pokušavati SNS da promeni ovaj trend? Ja pretpostavljam da će oni ići na tu kartu da dobiju nekakav poen od međunarodne zajednice, neki napredak u nekim pregovorima, da umire taj deo javnosti, da se tu malo anesteziji, da se tu relaksira, da će to biti neki... Međutim, veliki udarac je nastao kada je Evropska komisija preporučila otvaranje klastera uprkos Evropskom parlamentu i onda je došlo do protivljenja 7-8 država. Tako da veoma je riskantno za bilo koga da opet pokušava tako nešto ukoliko se nešto bitno ne promeni. Na tom tragu, i ono što sam već pričao, treba tumačiti i ovo što se dešava oko REM-a. Cvjetine, samo da preciziramo taj tvoj stav. Ako sam te dobro razumeo, ti ćeš da kažeš da studenti, kad Vučić raspiše izbore i ako se lista bude zvala ponovo po njegovim imenom, treba da kažu mi ne učestvujemo na tim izborima, je li to? Ne, prvo, ne kad raspiše, nego ako raspiše izbore. Mi paralelno prisustujemo, imamo dva toka. Jedan tok se zove faktički ulazak Srbije u posljednju fazu autokratije. To je ova posljednja faza koju živimo. Ja to pravim možda nesuvislo poređenje sa 33. u Nemačkoj. Dakle, tamo smo na legitiman i legalan način jednu vladu koja je izabrana na, da tako kažem, relativnom većinom. Jedva je izabrana vlada kancelara Hitlera sa tankom većinom. To je bilo krajem januara. Već sredinom marta 33. godine. Dvotrećinskom većinom u nemačkom parlamentu. Dakle, oba doma, i gornji i donji dom parlamenta, su izglasali nešto što se zove na nemačkom Ermächtigungsgesetz, odnosno mi ga zovemo zakon o prenosu ovlašćenja, kojima se derogira Vajmarski ustav i faktički nadležnost za donošenje zakona prelazi iz skupštine u vladu. I samo da podsjetim, do kraja te godine donijet je niz tih zakona kojima se zapravo sva ovlašćenja zapravo u jedne ruke daju.
Naprimjer, donijet je zakon o političkim strankama. Samo jedna rečenica. Zabranjuje se rad svih političkih stranaka osim NSDAP. U novembru te iste godine održani su novi izbori vanredni na kojima je, naravno, NSDAP pobedio sa 90 i nešto % glasova. Kako? Pa zato što je sam učestvovao. Pa je donet takozvani urednički zakon kojim se zabranjuje obavljanje funkcije glavnog i odgovornog urednika svim onim novinarima koji nisu članovi NSDAP. Pa je donet zakon o zabrani sindikata i formiran je nekakav nacionalni front rada Nemačke i tako dalje, tako dalje. Čemu mi prisustimo od prošle jeseni? Navodno kozmetičkim izmenama zakona o vojsci, kojim se ni manje ni više legitimiše funkcija vrhovnog komandanta u miru i dodeljuje se Aleksandru Vučiću. Onda imamo takozvane zakone doktora Mrdića, koji uneređuju sve ono što ste onim izmenama Ustava obećali i potvrdili Venecijanskoj komisiji. Dakle, korak nazad, 2 koraka nazad i tako dalje. Pa onda imate izlazak navodno u preporuke ovome ODIR-u, gde vi zapravo menjate ono što je nebitno, odnosno ono što menjate banalizujete, pa kažete svako od nas 4 može da potpiše svih 100 listi za izbore, je li tako? I onda se može pojaviti 5000 listi na izborima, je li tako? I tako dalje, i tako dalje. A onda na delu mi vidimo zapravo da autokratija zapravo koketira s diktaturom. Predsjednik se od 1. novembra 24. bavi, kad govorimo o sudskoj grani vlasti. Dakle, čovjek je i tužilac, jedne večeri se žali, čitam 1000 strana, nisam mogao da spavam, čitam iz istrage. Sećate se onoga? U roku od 7 dana posle, on je rekao, on je doneo presudu za sve ovo. Ova 3 suda što radi, ne znam šta oni radi uopšte. Čovjek presudio, rekao je, nisu krivi donosioci političkih odluka, nego neki tamo. Valjda inženjeri koji su bili u pritvoru. Da ne govorimo o zakonodavnoj vlasti. Jer neko veruje da je doktor Mrdić ili onaj Petrašinović iz Kragujevca, da su oni smislili set zakona, preskočili Ministarstvo pravde, vladu i tako dalje. Tronjević. Petrašinović, ja mislim. Onaj drugi je. Nije on advokat, on je običan pravnik. Dakle, ja verujem da je to napisao Aleksandar Vučić, odnosno dao ideju Aleksandar Vučić lično. Šta to znači? Preskakanje zakonodavne vlasti. Da ne govorim o izvršnoj vlasti, pa on je 2 puta presedavao sednicama ove vlade. Presedavao je kolegijum ministra policije, gde Dačić samo je trebalo da kleči na kukuruzu u ćošku. I mi to gledamo sve. I vi mene pitate da li treba izaći na izbore? Ne treba izaći. Upravo zato što ste jači od njega, treba mu pokazati da on ne može više organizovati takve izbore na kojima će se lista, zamislite, predsjednik Republike, predsjednik svih građana će se zvati, lista će se zvati Aleksandar Vučić, crtica Ujedinjena Srbija. Protiv koga Ujedinjena? Protiv većinske Srbije. I mi to treba da oćutimo. Ja mislim da ne treba da oćutimo. Verovatno je moj stav manjinski oko ljudi koji podržavaju studentsku listu. Koji ne kriju da podržavaju studentsku listu, a nisam na listi, što je vrlo važna stvar da vam kažem. Dakle, nemam nikakav lični interes. Dakle, ako mi dozvolimo sve to, onda će Vučić imati dilemu, što je kaže gospodin Mihajlović, mi ne znamo, on će raspisati izbore verovatno u krajnjem roku. Bežaće od njih. A šta ako on na kraj dođe krajnji rok, na primjer dođe april za predsjedničke, on nije siguran da će dobiti njegov kandidat, kaže, pa neću ni raspisivati izbore. Je li to moguće? Pa ne da je moguće. Šta smo imali 2020. godine? Isto smo ćutali. Izbori parlamentarni su održani mjesec dana nakon posljednjeg zakonskog roka. Održani su u julu. Koje je obrazloženje? Bili smo u vanrednom stanju. Kojem vanrednom stanju? Kad je Skupština potvrdila potpis predsjednika Republike, predsjednika vlade i ko je treći, predsjednik Skupštine? Kad je potvrdila? Ako u roku od 3 dana Skupština je potvrdi vanredno stanje, ne postoji. Kad smo mi izašli iz vanrednog stanja zbog korone? Izašli smo tako što su građani izašli na ulice. Nikad zvanično nismo izašli. A mi smo imali izbore bez kampanje. Doduše, najveći deo opozicije i bojkot od te izbore. Dakle, Vučić je dobio još 1,5 godina dana vlasti. Otvoreno kršeći zakon i ustav. Ne mogu se izbori održati ako je mandat istekao poslanicima, 30. maja, ne mogu izbori biti u julu. Gotovo. Nema kakvi, pa to ne mogu biti legalni izbori. Ne govorimo o legitimnosti. Dakle, sve mi to prelazimo, razumem zašto prelazi, jer je opozicija bila kilava i nejaka. Nije imala ne znam da li imala ambiciju da ruši ovu vlast. Mislim da nije imala ni ambiciju, a kamoli snagu. A ovaj put imamo snagu. Imamo političkog aktera koji može da pobedi na ovim izborima. Upravo zato
On treba da postavlja uslove. Jer ne mora studentima se žure na izbore. Ne mora. Da vidimo da li ćemo proći i ta priča uz pomoć ovog takozvanog evrofanatičnog sektora u Srbiji, bilo nevladin sektor, civilni, bilo političke stranke. Da li ćemo proći i to? Ne bitno, ovi neće da izađu na izbore. Dobro. Šta je problem? Kome će se žaliti? Evropskoj uniji? Ti studentima se ne žuri na izbore, pa zar oni ne traže izbore Ne žurim se fatalistički. Ne žurim se u ovom trenutku da su jači. Naravno da oni žele izbore što pre. I naravno da ideja Aleksandra Vučića i dela opozicije bilo da što oduži izbore što duže, da ne bude ih da se raspe ta energija da i tako dalje. Nije im uspelo, definitivno nije uspelo, sad ne moramo da žurimo na to. Ja mislim da su ovo pitanja koja su vrlo legitimna i ono je najvažnije pitanje. Aleksandar Vučić mora biti upozoren, makar na ovaj način, otvarajući tu dilemu da li ćemo izaći na izbore ako su u startu izborni uslovi toliko neregularni, otvoreno neregularni. Šta? Ako REM ne profunkcioniše, a neće po meni profunkcioniše, to je moja pretpostavka, jel da? Kako ćemo imati medijsku situaciju? Imaću medijsku situaciju u kojoj nekažnjeno neki mediji, recimo taj glavni dezinformer, jel tako, otvoreno vređa svakog, ne više političara, svakog ako nešto kritički kaže o vlasti. Hoćemo da idemo po takvim uslovima na izbore? Ja mislim da ne treba izgledati. Kad pokažete zube na taj način, Vučiću, nećemo izaći na te izbore. Pravi ih sam, kao 33. u novembru. Nek ide NSDAP sam protiv sebe. Tako je. Onda će biti potpuno legitimna i druga stvar o kojoj ja govorim. Ne treba nama rušenje biračkih kutija, razbijanje. Ne, daleko. Najfiniji vid otpora je sljedeći. Vidjet ćemo šta će biti u izbornoj tišini. Dan izbora. U 10 sati već vidite šta se dešava na izbornim mestima, na biračkim mestima čitavoj Srbiji. Povučete se iz izbornog procesa. Šta? Vučić će nastaviti da vlada. Ajde da vidimo. Od koga će dobiti podršku za takvo nešto? Dakle, treba ga od istih onih od kojih dobija posljednjih 10 godina. Ja ne govorim da se to desiti. Ne govorim da se to desiti. Ja kažem, Vučiću treba poslati poruku da je najnenasilniji vid otpora to da u 10 sati na dan izbornog dana recimo studentska lista se povuče sa izbora, izađe iz svih biračkih odbora, iz izbornih komisija, pozove građane da ne izlaze i napusti izborni proces. Ne sme rizikovati zapisnike. Nema kakvi zapisnici, kakve priče. Potpuno izlazimo. Dobro. To je ono što je govorim kao radikalna mera, a ne nasilna mera. A da bi došlo do takve stvari, da Vučić ozbiljno shvati ovo što u ovom trenutku su poruke njemu, on mora biti suočen i sa tom mogućom krajnjom posledicom. Ja mislim da je to upravo trenutak. Trenutak nije bio kad je opozicija, odnosno studentska lista stajala loše, trenutak je sad kada stoji bolje od Vučića, od njegove cele koalicije na gomili, od tih 15 stranaka koji čini njegovu koaliciju i njega lično, koji zloupotrebljava rejting predsjednika Republike, predsjednika svih građana i daje ga protivno zakonu o sprečavanju korupcije, daje ga na polzu jednoj organizaciji koja se zove SNS ili kako se već zove. Izvinjavam se, neću da vas uplašim, ali ja mogu da govorim ovo jer nisam političar. Ali, ako političari ne počnu da govore na sličan način, šta ćemo imati? Bićemo zadovoljni kao što se opozicija zadovolji, prešli smo cenzus. Super! Imaćemo 7.000 evra mesečno po poslaniku, naša lista dobija, jel tako, po 10 poslanika 70.000, plus prinadležnosti za narodne poslanike. Tako je. Pa to građane ne zanima. Ne izlaze građani na izbore zbog toga. I krije se od građana. Izvinjam se, odužio se. I krije se od građana. Tako je. Miki, ajde da pređemo, malo pre smo govorili o toj saradnji i stranka opozicije i Vučića i Evropska unija je ovde, ali ajmo na Ameriku, na ovaj početak strateškog dijaloga. Ja sam od onih ljudi koji je amerikanofil. Ja to i ne krijem i u podcastima mojim kad to govorim. I volao sam uvek da se moja država okrene ka Americi. Je li ovo okretanje Srbije ka Americi ili Vučićev neki mig Americi, ajde i vi me podržite da bi još ostao na vlasti? Nije ovo okretanje Americi. Nema, to je, ako misliš na ovaj sporazum svemirski, takozvani, to... Da, na ovaj početak strateškog dijaloga. Nema to strateškog dijaloga. Tako kažu. Početak, nisu ne potpisali, nego početak, kao pa imali taj neki o Đerdapu, o Telekomu, što su potpisali nešto. Mi smo zemlja čiji je predsjednik pokušao ilegalno da uđe na stranački skup Donalda Trumpa i nije uspeo.
Kakvo okretanje Americi? Mi smo, čovjek koji vodi ovu zemlju ne može da ode u Ameriku. Tamo ima ozbiljna akcija na hapšenju i otkrivanju tih 1000 kamiona koje vode ljudi iz tog SNS kartela. To je jedna stvar. Ne zaboravim čemu si. Da li sam dobro čuo da si rekao, čovek koji vodi ovu zemlju nije uspeo da uđe na stranački skup, donatorski skup Donalda Trumpa. To znam, smo svi čitali. Ne, to znam, nego da li si počeli da ne može da... Ok, sve to je u redu, ali to je fakat, ljudi, šta to imate... Ne, to znam, nego nisam razumeo da li si htio da kažeš u budućnosti ne može da ode u Ameriku, pa sam... Ne znam da li može u budućnosti da ode, to ne znam, još uvek, sve to ne znam. Dakle, mi sad imamo jedan spin, pokušaj da Marko Đurić napravi dogovor oko tog programa. Mi smo potpisali pre nekoliko godina svemirski program sa Rusijom, potpisali smo sa Kinom svemirski program. Ovaj sa Amerikom košta $300.000 godišnje. Mi u ovoj zemlji ne umemo lift da popravimo, hoćemo da idemo na mesec. Ljudi, o čemu pričamo? Mi, znači, progutamo sve što nam guraju u medijima. Dakle, ne verujem da tu postoji nekakva strategija, niti strateški dijalog. Kakav Đerdap 3? Mi smo prodali za 900 miliona evra bor, odakle se godišnje izvlači po nekoliko milijardi. Nema tu strateškog dijaloga, ne postoji ništa. Ja stalno Srbiju upoređujem sa Mađarskom. Razvijenija od nas, uređenija zemlja u Evropskoj uniji. Orban je ušao u izbore sa ozbiljnom podrškom iz Sjedinjenih država. Potpredsjednik Vance mu je bio na glavnoj toj promociji ili poslednjem predizbornom skupu. I Trump se javio telefonom. I Trump se javio telefonom sa Putinom u najboljim mogućim odnosima, sa ovom kilavom ekipom iz Evropske unije nije bio u dobrim odnosima, u lošim odnosima zbog tih para ukrajinskih i zbog tog kredita. Izgubio je izbore. Šta se sad dešava posle njegovog pada sa vlasti? Imamo tu akciju čistilište, hapšenja, smena predsjednika, ozbiljna zemlja i još nisu sigurni da će uspeti da demontiraju Orbanov sistem. Nije to neozbiljna stvar. Mi imamo predizbornu atmosferu svakog dana. Onog momenta kad se završe izbori u Srbiji, Vučić ulazi u predizbornu kampanju i ona se u prethodnim izbornim ciklusima završavala tako što je još nisu izbrojani glasovi, rumor se čuje oko krađe izbora, ali imamo proteste na ulici koje vode njegovi ljudi koji upadaju u skupštinu, koji potpuno skreću pažnju da još jednom overi tu takozvanu izbornu pobedu. I imamo opoziciju koja kad treba da izađe na izbore, ne izađe, a kad ne treba, ona izađe. Upravo onako kako odgovara Aleksandru Vučiću. Dakle, nismo mi baš u nekoj poziciji da pričamo ovo je simulacija dobrih odnosa sa Amerikom. Pa čak i simulacija loših odnosa sa Rusijom. Jer kad god se nešto kaže, kad dođe ukrajinski šef parlamenta, kad Vučićeva supruga defiluje sa suprugom Zelenskog, kad su to odnosi koji kao odnosi dva direktora preduzeća kupoprodaja oružja, sutradan se ide kod ruskog ambasadora na referisanje šta je bilo. To je vodvilj, to nije država. Nisam siguran da će na sledećim izborima, kako god stanje bilo, Vučić imati američku podršku ukoliko je ne simulira ili na neki način plati. Ne verujem da će imati ni otvorenu rusku podršku. S jedne strane. Dakle, on ima tu politiku, sa svima sam dobar, onoliko koliko meni koriste, ne koliko mojoj zemlji koriste. I s druge strane imamo tu studentsku ekipu koja se ne bori za vlast. I ne kažu da se bore za vlast. Oni se bore za pad ovog režima i za dobrobit Srbije. I tu ja vidim tih 40 nešto posto podrške koje imamo. I tu vidim i strah vlasti da se raspišu izbori. I imamo jedan proces koji se možda i ne vidi dobro. Imate preko 200 ljudi iz rukovodstva SNS-a koji su smenjeni u prethodnih mesec i po dana zbog toga što nisu doveli dovoljan broj ljudi na proteste, pa je bilo i tuča u nekim prigranskim opštinama u Beogradu među ljudima iz SNS-a. To se krije, toga nećete imati nigde. Slobodno pričam. To se krije, biće
toga još za nekoliko dana i u vestima. Dakle, proces koji traje i u celoj Srbiji, na neki način raspad tog partijskog sistema, da ne pričamo o ovome što se radi u podzemlju. Imamo ubistva svakog drugog dana. I ona koje se dešavaju u Beogradu i u Srbiji, ona koje se dešavaju van Srbije, u Crnoj Gori, to je sve deo jednog kriminalnog miljeja koji se polako raspada zato što ima mnogo para. Zato što postoje ljudi koji kažu sada moramo da stanemo, imamo dovoljno novca pa ćemo da se preselimo u svoju kuću, stan u Trstu, jer imamo 6.000 kuća koje su kupili građani Srbije u Trstu. Da ne pričamo o Solunu i o Atini. To su sve podaci koji su proverivi. Vi odete u Trst i na ulici sretnete 20 ljudi iz Beograda svakog dana. Ali kažu da je skupa gradnja u Beogradu, pa kaže jeftinije Pa kupiti u Španiji, možda ili... Mnogo je jeftinije u Italiji. U Trstu je, ja mislim, sada 1.000 i nešto evra kvadrat stana. A u Beogradu je 10.000 evra. U polupapirnoj zgradi u Beogradu na vodi. Evo, privodimo polako kraju. Gospodine Todoriću, kad smo pomenuli taj kriminal, u posljednje vreme, vi ste i na ovim društvenim mrežama, u posljednje vreme čak i neki ozbiljni ljudi uzimaju i govore za ovog osuđenog čovjeka iz Crne Gore koji se javlja ovim video pozivima Medenicu. Medini nešto javio. To se uzima, je vam to malo... Naravno, vi, advokati, mi, novinari, ne možemo da biramo klijente, ali vam to malo smeta, vam to malo, pa naravno, ja bi da je živ Hitler razgovarao i sa Hitlerom. Verovatno vi ne bi slobili da ga branite, ne znam. Verovatno ne bi izašao iz tog studija kad bi razgovarao sa Hitlerom. Ne, mora da znači. Pa dobro, Predrag Milojević je izašao. On je izašao, to je bio drugi Hitler. Da. Prova iz ovo vremena 33. Da. Da, ali je malo čudno to, koliko on te neke stvari u tim spisima, ljudi koji ga znaju dole Crne Gore, a ja verujem tim ljudima, mi kažu da će oni da pojedu ceo onaj video snimak ako te rečenice piše taj Medenica. On to tako kažu, da nema šanse da to rade. Ovaj bivši urednik vijesti podgoričkih ima svoj neki podcast, Vertikala se zove, pogledajte to slobodno, mi volimo konkurenciju. I on čovjek, Srđan Kosović se zove, on čovjek kaže da mu taj rukopis i liči na neke, ako sam ga dobro razumeo, službe i oko toga. Kako vi to možete ovu, pogotovo Twitter javnost ovdje u Srbiji, koja, rekao Medeni, kao da je rekao Patrijarh Pavle se vratio i to se uzima kao neka apsolutna istina. To malo smeta, koliko te stvari možda i bile. Evo, prva informacija je bila za restoran na Senjaku i sve to što se tamo dešavalo. Pazite, ne mora da bude izvor nešto mnogo mislim kako da kažem, ne kredibilan, nego ne mora to da bude neki častan i pošten čovjek ako su informacije proverive i ako se mogu dokazati. Mislim, odavno se upravo ne uzima dovoljno ime i prezime svedoka, nego se gleda da li se to što on govori poklapa sa nekim materijalnim dokazima. Mi smo za to ubistvo na Senjaku, javno se saznala, koliko se ja sećam, iz njegovog... Iz njegovog, da. 2 dana posle. Mislim, puno ste temu otvorili. Znači ovako, ekonomija u Srbiji nije toliko veliki problem kao što je problem kriminal i pravosuđe. I postoji razlog za to, zato što je ekonomski model Srbije ilegalan. Znači, on je pranje novca se ovde radi i to ne samo za neku našu mafiju, nego za neke mnogo ozbiljnije mafije. Jedna vrsta globalne perionice novca je polako postala Srbije. I vi vidite da vlast nekada ima neke potpuno fantomske, nekomercijalne projekte, jer ima potrebu da negde pare da prođu. To su neke gomile stadiona koje zvrje prazne po Srbiji ili tako nešto slično. I sada kada on uvek dođe u situaciju da je pritisnut u domaćoj javnosti ili domaćoj politici, stižu neke nove Skype prepiske koji puštaju, pa Skype puštaju Francuzi, ali da li Medenicu drži neka druga služba ili da li je to samo jedna vrsta pritiskanja Vučića ili bilo šta. U svakom slučaju ovde je došlo do zamora materijala. Znači ne može ovaj model da ima neku veliku perspektivu i budućnost, jer je te ljude nemoguće kontrolisati. Evo vidite šta Šapić juče kaže
grad napadaju neke interesne grupe iz SNS. Pa iz koje si ti stranke, mislim, ti nisi iz SNS. Znači, kod njih postoje ti sukobi koji se neretko završavaju na ubistvima, kao što smo vidjeli. I to je ono što je najporaznije. Mislim, kakav je ovde sistem napravljen, negde nalik nekim južnoameričkim diktaturama, koje su takođe bile povezane i sa drogom, i koje su takođe uživale podršku Zapada. I mislim da je kada su Rooseveltu govorili za nekoga diktatora kao, pa nećemo ovdje njega podržavati kao tog kučkinog sina. On je naš kučkin da, ali on je naš kučkin sin. Mislim, tako se samo stvari ovde gledaju i posmatraju. I ovo što je sada agresivno približavanje Izraelu, Ukrajini, Americi, to je taj pokušaj da se napravi manevarski prostor, da se dobije neka veća podrška, da se eventualno neka buduća velika izborna krađa prećuti, da se ignoriše. I to je tako. Ljudi nisu dovoljno analizirali ovo što je dolazio predsjednik Dume, ne znam kako se zove. Ukrajinski. Da, pa onda kroz sastanak prvih dama i to je sad bilo je nešto sa rektorom Đokićem, tako da je on učestvovao sa nekim sastankom sa Ukrajincima, pa onda to agresivno kupovanje oružja i tehnologije od Izraela, nije to sve slučajno. Znači, Vučić pokušava da ima što veća leđa. I on je jako uporan i metodičan i tvrdoglav u svemu onome što namerava da ostane na vlasti što je duže moguće. Evo, gotovo smo pri kraju. Ajmo sva trojica da kažete neki, ti nemoj opoziciju, molim te, izaberi neki drugi događaj. Ovo je šala bila na tvoj račun, pošto pominješ u svih ovih 12 epizoda spominju. Pa šala vam je na nivou šale, kako se zove, ove botulje, ove. Tamare. Da. Dobro, ništa, prećutat ću. Ne, ali nju će se svirati što je pominjemo. Pomenite, kažete ime. Naša obožavateljka Martina Rakanjel, koja često govori da... I asistentkinje, njene, da ne imenujemo. Evo, ajmo sva trojica da pomenete neki događaj proteklih mjesec dana koji smatrate da je bio važan, nismo ga pomenuli ovdje. Evo, možemo od tebe, Miki, krenuti. Pa ja imam utisak da su, što se mene tiče, dva ozbiljna događaja. Prvi sam pomenuo malo često je ta velika zaplena kokaina u Liberiji i u Italiji. Ono o čemu je gospodin Todorić govorio o tim Sky prepiskama, mi živimo u zemlji u kojoj policija kada dobije Sky, te stenograme Sky komunikacije između kriminalaca, ne želi niti hoće da ih preda pravosudnim organima. I bilo je nekoliko sastanaka u Parizu kojima je prisustvovao i tužilac Nenadić. Mislim da su te dve zaplene, čini mi se, ili možda ja imam samo takav osjećaj, plod tih sastanaka da se jednostavno ti kanali preseku i mi smo ozbiljno u toj priči. I to je jedna stvar koja jednostavno ne možeš da se sakrije, bez obzira što to šalju Francuzi, bez obzira što Vučić ima naglašeno dobre odnose, bar u našim medijima sa Macronom, nije to baš tako u francuskim medijima. I druga stvar je, po mom mišljenju... Zaista ima dobre odnose lične sa Macronom, to je sigurno. To ne znam. Mislim, znam. Druga stvar je neki procesi koji se odvijaju na Kosovu, kojih nema u našim medijima. Prvo, to je rušenje tih vikendica na jezeru Gazivode. Srušeno je 20 vikendica i nelegalne objekte u svaka vlast treba da ruši. Problem je samo što na Kosovu ima 325.000 nelegalnih kuća i ruši se 20 srpskih kuća na jezeru Gazivode, ne ruši se vila Milana Radojčića, ne ruši se vila drugih ljudi, ali se ruši tih. To je signal Srbima, ne treba vama nije mesto ovde. Druga stvar, preuzimanje tih institucija srpskih, ovih dana će vjerojatno policija upasti na Tehnički fakultet u Kosovskoj Mitrovici, jer on pripada univerzitetu u Prištini,
od 99. još pre 99. godine po tumačenjima vlasti i to je bukvalno prvi korak ka preuzimanju univerziteta. Ono što je moj utisak je da u kosovskoj javnosti nemate nijedan glas protiv toga. U srpskoj javnosti se to prikriva, to se sakriva na način da Informer i ne znam ovi Vučićevi tabloidi koji se uređuju na Andrićevom vencu da govore o besno Kurtiju teroristi i da zaboravljaju da smo imali zakletvu ne dam gazivode, ne dam tablice, ne dam ništa, sada imamo rušenje i nemamo nikakvu reakciju vlasti u Beogradu na to. Imamo saopštenja. Ma šta su svi ljudi zaboravili? Zaboravili su ljudi da su 2017. na predlog Beograda po potpisanom briselskom jednom od sporazuma 2015. svi morali srpski sudije i tužioci da polože zakletvu Hašimu Tači, da sprovode kosovski zakon. Mi smo zaboravili, I sada imamo drugi proces, dobro da ste me podsjetili, na pritisak Evropske unije i Amerike. Neki tužioci su povukli one ostavke koje su tada podneli. Prva reakcija sa Kosova je kompletna Kurtijeva partija je protiv toga i oni su isključeni i ne mogu da se vrate. Dakle, mi imamo rukovodstvo koje je razgovaralo sa Kurtijem, sa, ne znam, posrednicima, da svim potpisalo ili nešto prećutno pristalo, koje je potpuno izbacilo svu moć iz svojih ruku za buduće pregovore i koje je na neki način žrtvovalo te ljude. Ako gledamo poziciju predolaska Vučića na vlast i Srba na Kosovu i sad vi imate sledeću situaciju. Ako uđete na teritoriju Kosova i imate privezak na kolima na kome je srpska zastava, vi ste u tog momenta uhapšeni. Ako nosite knjige na srpskom, bez obzira šta piše u njima, vi ćete biti privedeni, saslušani, zapisnički, sve živo. Ako imate zastavu u gepeku svoje zemlje, nema šanse. Iako se krećete kroz područje gde su svuda samo zastave Albanije. Ne kosovske, nego zastave Albanije. Ako unosite lekove, vi ste narkotrafikant, to je kraj priče. Znači, i imate Srbe koji moraju iz Kosovske Mitrovice, iz Zvečana, iz Pomoravlja, da idu u Rašku, da podignu 5.000 dinara sa bankomata, iako ih put do tamo košta 1.000 dinara. Imali smo i ovaj slučaj, to sam zaboravio da pomenem, da je predsjednik Albanije dolazio dole na... Ne, on nije došao bez znanja vlasti. On je došao u dilu sa Vučićem, to je Vučić na kraju priznao, samo što je problem zašto je krio to. Na način na koji je došao i kako je to... Prirodno bi bilo... Gde su toga cevi, nisu bile... Sa zastavama. Ne, prirodno bi bilo da je neko iz vlasti, predsjednik države, sačekao svog gosta i otišao dole na teritoriju svoje zemlje. To je najprirodnija stvar, to je regularno. To nije ni gostoprinstvo, nego pusti čovjeka da to je državni protokol. I trebalo bi da bude gostoprinstvo, pošto Beograd i Tirana imaju odlične odnose. Rama i Vučić imaju savršeno. To su mutna posla. To su mutna posla i to su neki moji utisci, tamo se dešavaju strašni procesi. Vidjet ćemo u septembru koliko će dece se upiše u škole. Prošle godine to 30% manje bilo. Pazite, ako je vlast u Beogradu odlučila da te ljude onako, da je smanji regler. Znači, i da ih ponizi. I da niko ne može da ih čuje. I ako je to nepopravljivo, ja bih rekao, pa ljudi, bolje je da se preselite svi u Srbiju, poštenije, znači, nego da trpite zulum. A imali smo taj proces. Milošević je pokrenuo rat, mogao je da uvuče Albance u politički dijalog, on ih je potpuno isključio, pokrenuo je rat da bi ostao na vlasti. Sad opet imamo to na, kako se to kaže, po rundama. Nije to meč koji je otvoren, sad se radi po rundama. Dakle, to je na neki način nepošteno prema tim ljudima na Kosovu. Još gore je što dobar deo njih dolazi dežura u Ćacilendu za nekakvu dnevnicu. A što se čutalo, samo još kratko, Miki, što se čutalo o toj posjeti albanskog predsjednika kad imamo Ramu ovdje dolazi svaki dan, i Vučić i on se ubiše od govorenja su prijatelji. Ja mislim da na neki način u tim haotičnim pripremama za nekakve izbore Vučiću to nije trebalo. I on je zato prećuto i dovoljno da vidite snimke koji se objavljaju na društvenim mrežama. Prvi auto policija Srbije, posljednji auto policija Srbije, usred kolone, beogradske tablice. Ne može Vučić da dovede svoje sendvičare u Bujanovac. Znači, to ne može, nije moguće. Ne može da dovede sendvičare Vučić u Bujanovac. Cetine, tvoji događaji najvažniji među ove dve emisije koje nismo pomenuli ovde i koje nije opozicija.
Pa evo, prvo, kad je reč o Kosovu, ja sad postavljam hronično to pitanje, jako me zanima da nekad dobijem odgovor. Kada će Srbija da prema Bečkoj konvenciji o međunarodnom sporazumijevanju konačno pokrene postupak poništavanja sporazuma, prvog briselskog sporazuma, jer kao što znate, prema Bečkoj konvenciji, ako jedna ugovorna strana ne ispuni svoju obavezu, glavne obaveze, a druga ispuni sve i još nešto dodatno, onda vi imate pravo da bez posljedica izađete iz tog sporazuma. To je jedna od mogućnosti. Naprimjer, u ovom konkretnom slučaju, februar 2014. je bio rok za formiranje zajednice srpskih opština, albanska strana je od 12-13 godina odbija da to uradi, tako da ja sad pitam vlast, našu vlast, mene ne zanima zašto albanska strana ne želi to uradi. Našu vlast, kada, ne da li će, nego kada će pokrenuti, jer tako mora radi odgovorna vlast. Drugo pitanje, malo je na tragu ovoga pitanja, je 2. augusta 1995. godine, evo, pošto ide sad obeležavanje Oluje i vidim da Vučić sada najavljuje sa Dodikom tamo komemoraciju u Mrkonjić gradu 4. augusta, jer tako dalje i tako dalje. Ali ja postavljam pitanje sljedeće. 2. augusta 1995. godine, 2 dana pre Oluje, u američkoj ambasadi u Beogradu, uz prisustvo otpravnika posla američke ambasade u Beogradu, tadašnji premijer vlade Republike Srpske Krajine, pokojni Milan Babić je potpisao plan Z4, koji je imao nekakve obaveze srpske strane, nekakve obaveze hrvatske strane. Taj plan je diplomatskom poštom u Zagrebu bio već uveče 2. juna. Pa mene zanima, da li će Srbija 31. godinu posle, pošto ona prema Ustavu ima obavezu da štiti državljane Republike Srbije koji žive izvan Srbije i sve Srbe koji žive iako nisu državljani. Dakle, da li će pokrene, na primjer na nivou Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, zašto? Zahtev za davanje autonomije krajini u Hrvatskoj na teritoriji doduše samo 11 opština, tako je pisalo u planu Z4 koji je prihvatio Milan Babić. Pošto je Srbija već, odnosno Srbi su ispunili već svoj deo obaveza, oni su prihvatili mirnu reintegraciju zapadne Slavonije, zapadnog Srema, istočne Slavonije i Baranje. Kao što znate, do kraja, do novembra 1995. Republika Srpska Krajina je vojno i policijski kontrolisala tu teritoriju, a onda je na osnovu tog sporazuma prihvatila mirnu reintegraciju pod centralnu upravu Zagreba. Mene zanima kad će Srbija pri Savetu bezbednosti, zašto Savet bezbednosti? U prelaznim odredbama tog plana Z4 piše da su garanti primene Ruska federacija, Sjedinjene države, Evropska unija i naravno Ujedinjene nacije. I drugo pitanje na tu temu, pošto se opet bliži ta komemoracija, je kad će Srbija, ne da li će, kad će ova vlast dozvoliti, pošto od 2021. godine ne dozvoljava, bilo je 3 pokušaja, 3 predloga, mislim da je prvi predlog jedna poslanica SPS-a koja je čak kao dete bila sa majkom u Jasenovačkom logoru, dala za izglasavanje ne rezolucije, nego deklaracije, obične deklaracije, dakle saopštenja o genocidu nad Srbima u Jasenovcu i kompleksu Jasenovačkih logora. Za razliku od Skupštine Republike Srbije, recimo Skupština Crne Gore je izglasala tu deklaraciju još prije nekoliko godina. Po cenu malo zaoštravanja odnosa s Hrvatskom. Ali je prošlo. Okay. Pošto ćemo praviti u avgustu, ti ćeš biti u toj emisiji, pa ćemo moći više da vidimo to, da razrađujemo samo, ali probaj, molim te jednu rečenicu. Ako se ja ne varam, taj sporazum Z4 je parlament Krajišnika je odbio, to nikad nije primijenjeno, tako? Ja, odbio ga Milan Martić. 1,5 dana je on bio na dnevnom redu i odbijali su ga. Prvo je Hrvatska odbila, pa tadašnje rukovodstvo Krajine, ali ono što je bitno za, što se kaže, sa pravnog stanovišta. Dakle, 2. augusta važeći premijer Republike Srpske Krajine, Milan Babić, u američkoj ambasadi u Beogradu, Amerika je, pročitah malo pre, jedan od 4 garanta tog sporazuma, prihvatio taj sporazum. Uprkos tome što on prihvatio da se Krajina svede na mini državu u državi, ali samo na teritoriji 11 opština gde su Srbi stvarno bili apsolutna većina, tako, i da faktički se odrekne 60% teritorije koje je tada držala. Uprkos tome, usledila je hrvatska akcija vojno policijska i etničko čišćenje. Ali mene ne zanima šta kaže Zagreb. Ja postavljam pitanje, ne da li će, kada će Republika Srbija shodno svom ustavu postaviti to pitanje, ne ratom,
nego postaviti pitanje, na primjer, pred Savjetom bezbednosti Ujedinjenih nacija. To su pitanje. Ostalo mi je u sećanju, ali ispravit ćete me, da je Vuk Drašković često govorio, oni su taj sporazum zvali 3-4, da su ih grešili, kritikovao je što nisu prihvatili. Pa naravno, pa nije samo Vuk Drašković, bilo je mnogo ljudi tada koji su, čak bih rekao, bili i nacionalisti srpski koji su mislili da je to dobra stvar. Jer, pazite, jeste to teritorija 11 opština, ali tu je živjelo oko 150.000 Srba. Ne bi bilo Oluje da je prihvaćen. I bilo je, znate dok li ide taj sporazum? Ali ako se dobro On daje to, kažeš da je prihvaćen. ne bi bilo Oluje. Ali pazite, taj sporazum je krajni. U sporazumu se ta država u državi zove Srpska krajina. Ne takozvana, nego Srpska krajina. Daje joj poresku, monetarnu, fiskalnu vlast na cijeloj teritoriji krajine. Policiju. Srbi, državljani krajine, nisu morali da služe hrvatsku vojsku. Hrvatska vojska je mogla da uđe na teritoriju krajine jedino po pozivu predsjednika krajine. Imala je zakonodavnu vlast, imala je izvršnu vlast, dakle imala je vladu. I sve to odbijeno. Do 2. augusta. 2. augusta, makar tek 2. augusta, ali 2. augusta je to pred američkim svjedocima, ovdje u ambasadi, potpisao pokojni Milan Babić. Imate mnogo podataka pisanih o tome. Ali da li je ratifikovan? Molim vas, Pa dobro, mene zanima ovaj deo. Sporazum može da važi. Potpisan sa naše strane je potpisan. A to nije dovoljno za važnost sporazuma. Uopšte me ne zanima da je dovoljno. Pa ja mislim da je obaveza Republike... Ne, to je važno. Zašto? Pa Zato ne može se pozove na njega u međunarodnim organima ako nije važeći sporazum. Čekajte. 12. novembra 1995. godine potpisan drugi sporazum koji proizilazi iz tog sporazuma, koji se zove sporazum o mirnoj reintegraciji ovih delova istočne Slavonije, zapadnog Srema i Baranje. Vjerojatno mislite suštinski materijal. Ne, piše, imate drugi deo Z4 koji kaže ovo se odnosi na buduću srpsku krajinu, a ovo se odnosi na ostale teritorije gdje Srbi čine znatan broj stanovništva. Ne ulazimo u to, ali Z4 je, sećate se kad je Sloba išao sa Jovicom Stanišićem tamo gdje je išao Knin, gdje je to bilo? Nije Sloba nikad to nije bilo. Da je bio u Kninu, ne bi se ni dešavalo. Ok, izvinjam, to je bilo za Bosnu, ali taj nije ratifikovan. On je išao na Pale. Nije u nijednoj skupštini nije bilo to ratifikovan. A je ratifikovan Ohridski sporazum, je ratifikovan francusko-nemački plan u Narodnoj to su skupštini? nove tehnike. Briselski sporazum je prihvaćen u sklopu izveštaja. Dobro, ne znam zašto smo sad potegnuli to pitanje. Pa ne, ali pošto već pominjemo to međunarodno. Baš to, ta ratifikacija je meni zaparala uši, pa sam zbog toga, ali to ćemo... Zoriću da vas pitam, je li ratifikovan francusko-nemački plan, Ohridski sporazum i recimo prvi Briselski sporazum? Nije. Da li se primenjuje? Primenjuje se. Zašto se primenjuje? Zato što Evropska unija je faktički prema onoj rezoluciji iz 2011. dobila mandat ne da primenjuje i da arbitrira, nego mandat da, citiram, olakša dijalog između Beograda i Prištine. Ohridski sporazum je bio sporazum oko toga da se ti uslovi vezani za Kosovo budu deo pregovora. Ne znamo mi šta je Ohridski sporazum. Pisalo je, bilo je. I da stvar bude paradoksalna, pogledajte malo, ko ne veruje meni, Ohridski sporazum je jedini sporazum koji je potpisivan između Srba i Albanaca, dakle, računajući osnovni briselski, na kome su ugovorne strane Srbija i Kosovo. Ne piše doduše Republika Kosovo. Da. Dok je, na primjer, na osnovnom briselskom sporazumu faktički potpisnik sa srpske strane Srbija, a sa druge strane Evropska unija, odnosno Catherine Ashton. I poseban papir Kosovo i Catherine Ashton. Ali govorim na ovom nivou oficijalno. Evo da damo, gospodin Todoroviću, i kraj. A ja ću kratko, što sam se sad setio, to je ovo što je Interpol odbio da stavi međunarodne poternice za ovih 6 studenata, jer se po njima smatra da je to politički progon. I da je to jedan presedan, mislim da će uslediti još takvih i da to stavlja Srbiju na jednu listu otpadničkih, tako da kažem, država, i preporučio bih i ovome sada Aleksandru Radiću, koji se nalazi pod progonom, da i on traži azil, jer ljudi koji su stvarno optuženi sada za tako krivično dela kao što su rušenje ustavnog sistema, što je jedno silovanje krivičnog zakonodavstva, trebalo bi da nazovu stvari pravim imenom, to je politički progon. Gospodo, puno vam hvala. Vama hvala što ste ostali do kraja ove epizode. Ako ste prvi put ovde, zapratite nas na ovom kanalu i pogledajte i naš portal albatros.news. Ima dosta tekstova. Ne pravimo letnju pauzu, radimo i dalje. A ako ikad se dese izbori, a ovo sad najavljuju, ako budu sad skoro, pravit ćemo neke specijale na ovom kanalu. Tako da hvala vam što ste tu. Gospodo, hvala vam što ste bili u ovoj emisiji.